Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa takhallaqa bi akhlaqihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ibadikal mukhlasin ya akramal akramin. Summa amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mahuli mga palanggungan sin kami hapag iman pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Amuin masi-masiyan da kamu bihayaon simusugpat kamu ha mga waktu ini di hatiranan ini. Dahil namayan laway raing ha social media. Amuin yan kamu jimadya kabihaon kamu live Facebook iban ha YouTube. Sarta na sin mga sila. Amuin katawtay manghuran yan bihayaon nanayng hug laway raing ha tuong-tuong atawakan ICOM. Dahil namayan hakapupuan, pagkagimba-gimbahan, iwan na sin mga sila, amunyari hadaira sambuangan, lapay na in lupa basilan, katilingkal niya, dahil namayan hamaluso, pa Isabela, palamitan, iwan na sin kaibanan pa municipal, sarta amuin mga katotay mga huranyan doon na common balasyan, ha kauman tumakid iwan na sin sa suko sin yari hatiranan bihayaon ini nanayng hug salam ka sila sa sing kami kanyukatan mga tay mangudaa ka Islam murah-murahan piag barakat sin Allahu Ta'ala in waktu sing kita nyo haruman ini sarta in kita nyo halom pamalihara sin Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Jari niya mga katotay manghuran sin ako in pangadjian sung natu lilayon haruman ini bahain ini parsugpatan atawakan sugpat sin maudo amuin kiatagnaan natu na sin hati kubaha aun na mga ruang kapitulo 5 amun wala natu natalus kar na sin kahawpo sin waktu paliharan sin deng ha mga ruaa si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin kiyawaitahi Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma in aghniya tungod parwa ini lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u haula id-da'wat hina yumsi wa hina yusbih. Langhi Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma inaghniya wala lang na in Nabi sallallahu alaihi wasallam titinggalan atau kan wala niya kya tinggalan in mga duaa ini amuin nasabot na limabay sa wala tanatalos dihilan kamaksuran in duaa wala niya bukun ing kaaunan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bat titinggalan niya in mga dua ini sa kahaba long sin Abdullah ibn Umar abutan siya sim mahapon iwan sa kahaba abutan siya sim mahinaat in maksud diha ini mga tay manghudaa ka ma Islam in dua ini daran piangingin doa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam mahapun mahinaat
Piapa ngayo niya patuhan niya Rabbul Alamin in mga dua ini. Karena ini kiyasakupan sin makasahabatan. Sin Nabi sallallahu alaihi wasallam labiluwa hi Abdullah ibn Umar amuin kiyamasahan niya tuod kiyasakupan niya. But in Rasul sallallahu alaihi wasallam di niya pagtinggalan in dua ini. Jadi mga palagwan ha agama Islam, bangin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amuin sarayaw-rayaw piyapan jari sinallahu tabaraka wa ta'ala, napi niya ang panapi dengha bangsa mano siya halikupan dunya hinang niya Rasul. Hinang daak sinallahu tabaraka wa ta'ala, amuin dirihilan barakat sintuhan Rabbul Alamin in kabuhi niya, lapay na in anak asawa niya, ahli niya, sa sumagawa, minsan pa dirihilan barakat sinallahu tabaraka wa ta'ala in kabuhi niya, lapay na in ahli niya, karna wayroon kakahinang sin Nabi SAW malingkan, hinang sadya kariridaan sinallahu tabaraka wa ta'ala. Dahil namayan hakabtangan niya, sampai kugdot kuhiwal niya, in inikatan, karidaan, wayroon lang ta parkala nakabtang atawakan na hinang niya, malaingkan, amuin, siya sanglit siya sinallahu tabaraka wa ta'ala. Karena inkabtangan magwaring harila niya, iwan na sin kakahinang niya, ininikatan karidaan, kasusuwan, kawayaan sinallahu tabaraka wa ta'ala. Hapo bisara, in Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahil mga tao sarayaw-rayaw in pangaddatan, sarta sarayaw-rayaw in kakahinang mahapon mahinaat. Karena in siya halawm siya hidayat sinallahu tabaraka wa ta'ala. Piapanduan sin Tuhan Rabbul Alamin, hihidayatan sinallahu tabaraka wa ta'ala, tiyutunyukan niya paparkala kaamuhan, sarta bukun hadja, in nakasakop kaniya bangsa muslimin pagkahiniya, sampay sin mga laungta bangsa Quraysh, amuin hamasa na kauna nagkukupur patuhan Rabbul Alamin, kisa sakupan in kakahinang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amuin sipat sa sanglitun pupudjihon, kapag amanatan siya, kapangandulan, di magdirihil kamudaratan hapag kahinya manusia, laway ring harila niya, iban haliman niya. Damikian, mala sa maglunglung, atawakan magdaigbay, in pangdaigbay niya, simu da kafir Muslim, tiyutok bal sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in kapatut, sin tiap-tiap pangdaigbay niya. Kabalikan ko, bukod sa bangsa Muslimin, sampai sin Yahudi, karaigbay niya, dirihil niyang kapatut bilang pangdaigbay. Sa sumagawain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matay mudakang Islam, habyan nahyan indayaw sin pangaddatan niya, karna in siya halam taufik sinallahu tabaraka wa ta'ala, wala niya ra atawakan di da siya humundong mangindua apatuhan Rabbul Alamin. Bang mayan sin Allahu ta'ala paliharaon in kabuhi niya, paliharaon sinallahu ta'ala in pag-araman niya, paliharaon sinallahu ta'ala in ahli niya, dahil haparkala kamudaratan, sin uno-uno na piyapan jari, bangad to paamuhon, sabab sindingkat sin pangaddatan niya, hapagkahinya manusia, na wayroon mawaya kumalo kaniya.
Sabab pangadatan niya, pangadatan lang simbasa, wayron sa hawihon. Amo yan, invite si mamuarrikhun. Hajaman si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manjari lang hi Abdullah ibn Umar, biya na sinasabot na to, nakauna, balikan ko indua supaya mabalik sing kita niyo. Di tuod lang na pagtinggalan si Nabi sallallahu alaihi wasallam indua ini sa kabilang abutan siya sin mahapon, iban sin mahinaat. In aginiya, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Atawakan Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyai wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma hfadni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqih wa a'udhu bi azamatika an ugtala min tahti. Amo iniin pangindua sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahaba dua nalamkom na ingkatan para kala. Di ini pagtinggalan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hapon mahinaat piya pangayo niya patuhan niya Rabbul Alamin indua ini. Nabangin Nabi sallallahu alaihi wasallam mga palangon haara ma Islam di niya pagtinggalan indua ini piya pangayo pa Allah tabaraka wa taala para halin siya kaulungan sin Allah taala, para halin siya karidaan sin Allah tabaraka wa taala, para halin siya halom hidayat sin Allah tabaraka wa taala, dirihilan barakat sin Allah taala ing kabuhi niya lapay na ahli niya. Sa di niya ra pagpuklasan pagtinggalan indua ini mahapon may naat suway labi luwain kita niyo matay manguda ara ma Islam in basaran na to da isab mangindua asin biha ini dua mangayo patuhan Rabbul Alamin karena in kita niyo wala kita niyo nabilang atawakan nabiyahan Nabi sallallahu alaihi wasallam amuin piagbabarakat sin Allah taala ing kabuhi niya halom siya hidayat halom kaampunan halom ulong iban rida sin Allah tabaraka wa taala karena in siya di siya magsusulang patuhan Rabbul Alamin. Demikian karidaan sin Allah taala ing kabtangan niya iban sin kakahinang niya. Naarapon in kita niyo mga tay mangudaara ma Islam in kita niyo maaptamya minsan dayan nagiibadat na nagsasambahayang 5 waktu taon waktu magpakahinang na sin parkala di kabayan sin Allah tabaraka wa ta'ala. Majori hapagkahin niya manusia, majori hapang daig niya, demikian bukon perfect in pag-agama sin tiap-tiap siya kan din katon yung hamasain nila biluwa. Mataod din katon yung nagpapahil-pahil sin kawajiban patuhan Rabbul Alamin. Nahangkan nakabalikan ko bang in Nabi sallallahu alaihi wasallam mamuin lang tamabasag mangindua si mga ruwa ini mangayo patuhan Rabbul Alamin mahapon mahinaat sin mikipalappas siya dahil hakamudaratan dunya akhirat suway labi in kita niyo mangindua asin dua ini sabmay ta mga tay manguda agama Islam sampai hi Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib, amaun niya, amaun sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amuin kiyabaita in amaun niya hi Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu in ariniya miyadtua kulong na pa Nabi sallallahu alaihi wasallam in ari ko ya Rasulullah allimni syai'an as'aluhu Allah ta'ala. Inari ko lang hi Al-Abbas kay manghud sin ama sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amaun niya. Inari ko lang sin Al-Abbas ya Rasulullah allimni syai'an
Hindu iba ako sin uno-uno na amoy indua as'aluhullah ta'ala hipangayo kupatuhan ko Rabbul Alamin. Hati niya, kunyuki ako ya Rasulullah, hindui ako. Sin sarayaw-rayaw roa, amuin pangayoon kupatuhan ko Rabbul Alamin. Qal, long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dungdungan na tumatay mo da ka ma-Islam. In Hindu niya haamaon niya, amuin nangayo, mikipahindo bangunin dua sarayaw-rayaw, pangayoon niya patuhan Rabbul Alamin. In agisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, salullaha al-afiyah. Pangayo kamu pa Allahu tabaraka wa ta'ala sin kalappasan. Biya sin dua aka inayad to. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Amu ini in advice wasiat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam haamaun niya ha waktu mikipahindo kaniya bangunin dua labi marayaw pangayoon niya pa Allah tabaraka wa taala in ari kaniya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pangayo kau atawakan pangayo kamu kalappasan di namayan hadunya labi luwahad law kana pangayo kamu patuhan ni Rabbul Alamin sing kalappasan. In agihi Al-Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu an law niya pamakastu ayyaman thumma ji'tu faqultu ya Rasulullah allimni shay'an as'aluhu Allah allimni shay'an as'aluhu Allah ta'ala. Manjari longhi Al-Abbas lima bailong nabiya mga yadlawan puasin wasiat ka ko sin Nabi sallallahu alaihi wasallam papangayon ako sin parkala kalappasan dunya akhirat patuhan Rabbul Alamin. Lima bailong na mga pinaadlaw yagbak kunay sablong na in Nabi sallallahu alaihi wasallam bialikan kunay sablong na in pangayo ko kanya naki ko ya Rasulullah ya kau Rasul sin Allah alimni syai'an as'aluhu Allah ta'ala hindu iba ako sin uno-uno na pangindua amu in sarayaw-rayaw hipangayo ko patuhan ko Rabbul Alamin damikyan lang na in sambong kako sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in arinya ya Abbas ya amma Rasulillah salullaha al-afiyata fid dunya wal akhirah. In jawab niya kako in arinya ya Abbas ya amma Rasulillah ya kau amaun sin Rasulullah in arinya salullaha al-afiyah fid dunya wal akhirah. Biya dasin agyo kay mo nakauna pangayo kau patuhan mo Rabbul Alamin pangayo kamu pa Allahu tabaraka wa ta'ala sin kalappasan daing hakamudaratan di hadunya labiluwa kalappasan daing hakamudaratan kajuljaanaan haadlaw akhirat fid dunya wal akhirah sibo da di hadunya iban haadlaw akhirat amu ini suwain pangayoon niyo pa Allahu tabaraka wa ta'ala. Amu yan mga palangwan haaramay sa manunjo kisin indua ini sarayaw-rayaw pangindua pa Allahu tabaraka wa ta'ala karena mataod din ang kasahabatan na may tatungod parwa ini muna sabot ta ka ini Abdullah ibn Umar inagi niya amo inilaw na in pagpanginduahon sin Nabi sallallahu alaihi wasallam di niya pagtinggalan sa kahaba mahapon mahinaat na ngayo patuhan na bulalamin sin duwa ini damikyanin amaon niya nangayo kaniya mikipahindo bangunin sa rewa pangayoon niya pa Allahu tabaraka wa ta'ala damikyan nakarwa siya laong tanangayo pa Rasulullah
piag-utan pilay adlaw bihan-bihanikan niya biya dahatin pangayo niya in panghindo kaniya sin Nabi sallam sibu da wala niya rapindahan pangayo kaulong na patuhan Rabbul Alamin kalappasan di hadunya labi luwa kalappasan ha adlaw kana. Amo yan mga tay manghudha agama Islam. In sa lingkat-lingkat pangindua yang Hindu sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ha amaun niya sarta amuin iya ang gautaan niya hihinang niya ya amalan niya mahapon may naat hawak tubuhi pa siya. Amo yan mga palanggungan ha agama Islam in mapatut na to singuran upihan pangayoon na to patuhan Rabbul Alamin in mga laong tahantang dua abiyaha ini amuin piangayo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam patuhan niya Rabbul Alamin. Nabiya na sinasabot ka na kao na mga tayo mga agama Islam indayng ha mga maksud na sin duaa Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. O Tuhan ko mangayo ako kay mo kalappasan atawakan pangayoon ko kay mo in kamaapan in kaampunan sarta sin kalappasan kasalamatan dayng ha kamudaratan dunya labi luwa kamudaratan hadlaw akhirat. Amo yadto inding ha mga maksud maana habasa sog sinamuin long ta pangindua damik yan nasabot ta na kauna in long ta kalappasan di hadunya amo na in malappas kita dayng ha amuin sakit biya na sin di matu hamasabihaon na to bini amuin agun-agun in kita halawm na hadja nagahalli ya hanggaw miyumuga dahil naman paginhawawaran tapaanak asawata sa mahita iya ririmatong in sakit amuin long ta simaplag halawman sindunya bukan jari hawla ta na suway na to inilong ta daran piya pangindua-indua ini sabab na in maksud diha ini in pangayo ta in mangayo ka pa Allah tabaraka wa ta'ala an yu'apiyaka Allahu minal marad in bang mayan kaulap pasan sin Tuhan Rabbul Alamin dahil hasakit. Hikarwa maksud diha ini nangayo ka po Tuhan mo Rabbul Alamin kalappasan dahil hahinang pardusahan. Damikyan nangayo ka po Allah tabaraka wa ta'ala kalappasan dahil hakakahinang mangi di kabayaan sin Allah tabaraka wa ta'ala. Samanjari in kalappasan piya ngayo tahadlaw akhirat long si mga ulama in piangayo tariha ini maksud di an yu'apiyakallahu minan nar wa min daril bawar in piangayo tapatuhan Rabbul Alamin in bang mayan kita malappas sa adlaw kana daing hakabinsanaan daing haapinar ka jahannam daing haparkala bungsi dugal astur sin Allah tabaraka wa ta'ala. Damikyan amo yadto in piangayo ta matay muda agama Islam manjari in sumuno in arimo Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Nangayo kita patuhan ta Rabbul Alamin in bang mayan malappas kita atawakan dihilang kita kalappasan sin Allah Ta'ala hapag agamata intangayo tarihay ni matay muda agama Islam mura-murahan muntul in pag-agamata patuhan ta Rabbul Alamin amuin malappas kita daing hapit na sin subahat hapag agamadi halawman sin dunya ini karna habiayaon way bihayan laung ta kailuhalahan sin pag-agamahamasa ini labi luwa bang mabut na imbya si mga bulan ini na yan na magdugtol in kakahinang sin mga manusia damikyan in tungod pang Hindo pag-agama nagkaniya-kaniya na di na mag-amo halong ta pang Hindo paliharan pag-agama sibu-sibu nagdugulal guro sa magdugtol na in kaari nila long ta magdihil hukuman na ini pangayon tapatuhan Rabbul Alamin inbang mayan kita malappas daing haamuin kapiligruhan paliharan pag-agamata imaksud diha niya lang si mga ulama an yu'apiyakallahu min fitnatis subahat
in bang mayan kaulapasan sin Allahu Ta'ala rin hapit na sin subahat tungod pag-agama. Demikian bang mayan kaulapasan sin Allahu Tabaraka wa Ta'ala min fitnatis syahawat daing hapit na sin syahawat. Amo ini in makamulaha masabihaon ini. Amo in aun waktu piag nakuraan na kita, piag manjaan na kita sin hawa nafsuta. Minsan pa kaya ingatan tanalanggal sara di kawayaan sin Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Hatat kala kasuwan sin syahawat ta sin nafsuta. Hibutang tara pakiranta atau akan patay kuranta in hukuman sara sin Tuhan Rabbul Alamin. Hatat kala di mabaya in hawa nafsu tapaparkala yaun. Na bang mayang kita lapasan sin Allah Tabaraka wa Ta'ala parkala biha ini. Sebab makuhilain pag-agama mo, bang in kaaunan mo, piamarintahan in pag-agama mo sin hawa nafsu mo. Amo na ini inding habanga hangkan may talong mo, may tain kaguruhan hamasabiyaon ini nagsusulang na sadya. Pasalaon ding mga kaguruhan, niya magadtabiyaon pagkabayaan sin syahawat nila, di magtupasara kabayaan sin Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Nahangkan na daran kita ni mangindua, sin pangindua ini. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah wal afiyata fi dini wa dunyai. Demikian ya Allah, lapasa kami daing ha kapiligruhan sin launta amuin hapag-agama namo. Impagtakon kapiligruhan amuin mahinang na magmanja kay min syahawat mo atawakan sin parkala subuhat amo na indihilan mo waktu dihilan mo halga daing hasara hukuman sin Tuhan Rabbul Alamin. Amo yad to mga palawan ha agama Islam. Damikian dihay nilong si mga ulama. Maksud dihay ni amon na ngayo ko kalapasan. Tungod papag-agama mo. In bang mayan kaulapason sin Allahu Ta'ala minal wuku'i fil bid'ah. Amon di na kau makatuligi paparkala kabidaahan. Wayroon na haaturan sara kabayaan sin Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Damikian in piang ngayon mo pa Allahu Tabaraka wa Ta'ala. In bang mayan kamalapas. Minal wuku'i fi dalalah, hari kau makatuligi maun pakalaungan tungod pag-agama. Sabab minsan pangyanan kau nag-agama, bangin pag-agama mo halom kalaungan, inyad tuwayra kapaiddahan hadarat sin Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Demikian laong sin mga ulama, in mga yuk kita pa Allah Ta'ala kalapasan hatungod pag-agama, minat taklid fil batil. Daing haamuin paningod-singod haparkala kabatilan, parkala kalaungan, amo sa kalaungan, kabatilan, amo inhihinang sin mga manusia, piaragbus pag-agama, sin wayroon lamod, laung ta hasara atawakan haagama, naog din hadarat sin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amo sa wayroon lamod, amo in parkala, wayroon na dalil, wayroon na nahinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iban sin kasahabatan niya, iban na sin tabi'in, amuin siyandig mo pa agama, sin bukun agama, sin wayroon puunan, daing ha, laong tapad duman Quran mahamulya, iban na sin sunna, sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hangkan na mga tayo muda agama Islam, ano, daran kita niyo mangindua asin dua ini, ya Allah, palihara aturin pag-agama na mo, palihara aturin pagdunya na mo, hasupaya kau di makatuligi paparkala, di kabayaan sin Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Amuyad to mga palangungan haagama Islam, hindi ha mga maksud, sin panginduata. Damikyan inagi mo ya Allah, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dini wa dunyai wa ahli wa mali. Demikian ya Allah, pangayoon ko kay mo in kalapasan. Haamuin malapas ako haparkala laong tatungod pagdunya ko. In pagtaon dihay in pagdunya mo in laong tapaliharan sin pagdunya mo. Bang mayan in ikaw mapalihara sin Allahu Ta'ala hapaliharan pagdunya tabiayaon amon di ikaw malu mo sin dunya. Amo salang kumalo mo sin dunya, mga tayo muda agama Islam, na mapalabita na in parkala, amo in kahirupan dunya, daing ha amo in karayawan tiyata ka makato sinalotad law akhirat. Maligap na kita hapag-usaha,
malirap na pagpatasan sin kawasa, hapagpatauran tabiyayaon sin kakayaan pagdunya, hakalupahan mo namang biyadiin in hikasan yang sin ikaw haadlaw kana. Balikan ko matay mo da aramay sam, wala piyanglangan, in magpataud alta, in mag-usaha kaw, in magpataud kaw sin parkala, kakayaan di hadunya, bang mayan, di mo isab kalupahan, in parkala hikasan yang kay mo haadlaw kana. Pangayon ta pa Allah Ta'ala, ya Allah, lapasa ako ring hakamudaratan di hadunya. Hati niya, in amuin parkala pagdunya mo, di mahinang sababan, hikakuhila sin pag-arama mo. Amo yan tumatay mo da aramay san. Damikyan, ya ngayon tapatuhan na bulalamin di hadwa ini, ya Allah lapasi ako, dahil haka piligruhan at tungod sin pangalta ko. Imaksuddihay nilang si mga ulama, in an yu'apiyakallahu minal khasara pittijara. Amon murah-murahan, lapasun kau sin Allahu Ta'ala, dahil hakalugian, hapag-usaha. Amo yan timaksud. Pangayo kita po Allah Ta'ala, ya Allah, mamayan ako masalamat dahil hakalusungan, dahil hakalugian, hapag-usaha ko ini. Damikyan yan to, piya ngayon to si Nabi sallallahu alaihi wasallam, inya to piyag marayaw. Pagkala pagdunya, piya ngayon si Nabi sallallahu alaihi wasallam, bang mayan malapas siya, laong tapaparkala, haalta hati niya, malapas siya rin hakapiligruhan, sin pangalta niya. Damikyan dihay nilang si mga ulama, amuin lapasun kau sin Allahu Ta'ala, dahil hakakulang, sinamuin lang ta, una-una, kahilang sinamuin pangalta mo. Damikyan dihay ni maksud, an yu'apiyakallahu min killatil barakah. Kaya ngayon pa Allahu Ta'ala, inbang mayan, lapasun sin Allahu Ta'ala, in pangalta mo, imaksud dihay ni, lapasun, amuin, di sin Allahu Ta'ala, igun in barakat sin pangalta mo. Amo yan ito mga panahon haramay Islam, sa wabkal na mga tayo mga haramay Islam, biya na sin agi, minsan patuan biya di in banus sin pilak mo, sin alta mo, pang wala piyag barakat sin Allahu Ta'ala kay mo, di dayad to hikasan niyang kay mo din dihadunya labi luway hikasan niyang hadlaw akhirat. Sa amo pagkain mataod na, minsan in tiyo-tiyo, bang piyag barakat sin Allahu Ta'ala, dihilan blessing sin Allah Ta'ala in kabuhi mo, in pangalta mo, amo rayad to in long ta magpaid da kay mo di hadunya labi luwaha adlaw gana-gana. Amo yad to mga tayo manghuda agama Islam indeng hamaka maksuran sin pangindua pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Damikyan inagita, Allahumma astul awrati wa amin rawati, Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi azamatika an uqtala min tahti. Intangayong mo pa Allah tabaraka wa ta'ala, o Tuhan ko, tamunito urin aurat ko, in pagtaron dihay ni aurat, muna duain ma na lang si mga ulama, dihay ni, amon pagtaron auratun maddiya, iban auratun ma'nawiya. In pagtaron dihay ni kamaksuran, ya Allah, tamunika ko in aurat ko, amon na in aurat, lang ta auratun ma'rufa, lang si mga ulama, amon aurat kabiaksahan, biya sinamuin lang ta, anggaw ta baranta ini, amuin pangayo unta po Allah tabaraka wa ta'ala, nang mayan, amuin, tabangan kita sin Allah Ta'ala, mapalihara tin aurat ta, paparkala, amuin, lang tadi kabayaan sin Allah tabaraka wa ta'ala. Damikian maksud dihay nilang na auratun ma'nawiya. Auratun ma'nawiya, piya ngayon pa Allah Ta'ala, ya Allah, tabunika ko in aurat ko, amo na yung mga pagtawaon dihay na asrarul insan, hayatus syaksiyah, amuin, kaya tapuksin manusia, dahil hama kaaiban niya, dahil hama nga pardusahan niya, in murah-murahan bang mayan tabunan sin Allah tabaraka wa ta'ala, in pardusahan ta, amon di bukisan ka to sintuhan da bulalamin haadlaw ka na in kaaiban ta. Pangayon tapatuhan da bulalamin, sabmay ta, tiap-tiap siulakan da in kato manusia, aun hadya kaaiban, aun hadya pardusahan, kaya ngayon pa Allah Ta'ala bang mayan malapas, in kita sarta tabunan sin Allah Ta'ala in kabibiyasan ta, in kasipukan ta di hadunya, labi luwa
kaaywan didto haadlaw kana. Amo yatin maksud magkulang maglabisin pangandua amo. Amo inlong mo, ya Allah, Allahumma astur aurati wa amin rawati. Demikian lapasa ako ya Allah rin haparkala kabubugaan ko. Amo yan ito mga palangon na agama Islam. Yang ngayon upa Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian di tanalong tabi mga matakitaki hamuk-hamuk karena biya nagbosin waktu masuk na isab mauusin waktu ta manjari usun tamatay mo da agama Islam supaya matikmud ta na inparkala ini. Demikian dihay nilang na Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfihi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi azamatika an uqtala min tahti. Ya ngayon pa Allah ta'ala, ya Allah, o Tuhan ko, palihara ako, daing haunahan ko, patay kuran ko, parapit ko patuo, parapit ko palawa, iwan hinding hataas ko, sarta magpatilimon ako, hakatinggihan mo ya Allah, in mura-murahan, amo hindi ako pugdanan, sin laungta masakmit, sin kamudaratan, daing hababaan ko. Amo yan ito mga panahara Islam. Piya ngayon pa Allah Ta'ala, in mikipalihara kao, daing namayan haunahan, patay kuran, parapit patuo, parapit palawa, pataas, pababa, inyad tukatan, karena mga tayo mga Islam, in bala, in ibtila, in adab sin Allah Ta'ala, magdatong ng mga pihag na sabutin eh. Magdatong ng haunahan ta, in kamudaratan, daing hatay kuran, daing hatuo palawa, daing hataas, daing hababa. Amo yan tayo mga Islam na. Piya ngayon ta po Allah Ta'ala in dihayad to, karena mga tayo mga agama Islam, tumtuman niyo, in Iblis alayhi la'na, waktu siya amo in simulang patuhan Rabbul Alamin, wala niyaya piag-agihan sin Allah tabaraka wa ta'ala, piasujud kan Adam alayhi salam, biulaw siya sin Allah taring harahmat niya, piagmulkan siya sin Allah, in ari niya, qala pa bima agwaitani, pagkay nakuliawong muna ya Allah, biulaw muna ko ring harahmat mo, laakudan na lahum siratakal mustaqim, mangbiyakato mag-revenge ako anak apo Adam, tanto lingkod-lingkuran ko kanila, indan mabuntul harap mon kay mo. Hati na hapaan ko lang na inanak apo Adam, hari sila makatudyo magtag-ipon mon kay mo. Summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aksarahum syakirin. Long sin Iblis alayhi la'na, lingkod-lingkuran kulong na kanila, indan mabuntol harapan kay mo ya Allah, uwas dumatong ako maong kanila manasat, dahin harapit paunahan nila, dapit patay kuran nila, dapit paunahan patay patuo nila, dapit palawa nila, kulang daing kanila in kawakan mo, nagsusukur kay mo. Na amo yan to invite sin Iblis, alayhi la'na, sa satun nila nakapo Adam, daing haunong pihak ini. Hangkan na nanginduain Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, palihara ako, daing dapit paunahan ko, patay kuran ko, patuo ko, palawa ko, pataas ko, iban hawawa ko, inyad to katan mikipalihara kita niyo katan, hasupaya wayrun lawang sin Iblis, manasat bon kato niyo, mura-murahan mga palangon agama Islam, hati ko miyabot na in waktu, di na ako makasugpat karna inimiyabot na, di talong tabi mga kahawiran in waktu, mga tayo muda agama Islam, mura-murahan na tangbos na to, in long ta amo in dua ini, amo dua long ta masa, lilay na to in ini, mura-murahan piag barakat sin Allah Ta'ala yung waktu singkita niyo, sarta piag barakat sin Tuhan Rabbul Alamin in pangadjian haruman ini, mahinang na to laong tapadduman sarta matakadam lutuan ang dahon mo ipadarat sin Allah Tabaraka wa Ta'ala, in kagunahan mga tayo mga agama Islam, hapalon na to in dua ini, pag-usa to na hapal, ang panato ang gautaan, amo sa ang gautaan, na mangindua kita ni pa Allah Ta'ala, mahapon mahinaat sin pangindua ini, mura-murahan, tayo maun sin Allah Ta'ala, in pangindua na to,
tay maun sinallahu ta'ala ibadat sing kita niyo sarta piag barakat kato in kabuhi na to dunya akhirat lapay nin ahli na to iban na sin pangalta na to amuin paliharaon sinallahu ta'ala in pagdunya na to iban pag akhirat na to bidnillahi subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan matay muda ka Islam khataman ko na in kabtangan kuriha ini wa akhirud da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.